Jina din tal-bidu tal-podda għadni ma drajtiex u najt id-dritt, anka għax ma nafx intom x'taħsbu minna. Jina personalment l-idea tiegħi hija li din il-podda hija dwar il-mużika u jkolli ngħid id-dritt li għadni ma nafx eżatt tal-fejn qed nagħmel din l-introduzzjoni. Imma ħankomplu bil-mużika, għax il-mużika hekk. Din hija l-podda numru 554 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-podda l-lum se nisimgħu minn Bondin flimkien ma' Amber, Scar, Bigger Things u Oxygen. U biex nibda l-lum din minnant The Travelers. Waqt li nara x-xemx tila minn ġolwiet inħares lejn is-sema l-mura fiskiet inħoss ġibda todni dal-ilwien minn qed isejjaħli xuru jien noħroġ minn u xorti dal-inkwis melodija sabbarni passi l-qudiem nar jiżreġ f'għajnejja għax issa flimkien kontra din natura il-universe. Ma jibdel il-kulur min iswed faham għalik ħal-blu kuluri ta' borra li jett jedu n-nar xejn ma jibqa jidir għaxa għaxbar dur tħarist madwari u staħbejt ħajti kolla jissiba taħt riġlejk iżda nħoss li jidejna intrabtu flimkien kontra din natura il-universe. Kulli jiltqajna l-poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant, illum ftaħnija bil-title track mill-album Il-Unifissilġ minant il-grupp The Travelers u numru 554 id-dettalji bħal dejjem permezz tal-website personali tiegħi fuq ToniSant.com. Imma hemmhekk isibu wkoll il-videos individwali għal kull waħda mis-siltiet li għandi għalikom u anke il-videos sħiħ ta' din il-poddata imma wkoll insomma ngħidilkom aktar dwar din il-website aktar tard. Ħalli ngħaddu mill-ewwel għat-tieni silta. Tieni silta ġejja mingħand Bondin anke bil-parteċipazzjoni ta' Amber din hija Żomni. Wara lin bej Għatli jirridni fidejk Lil dawk li inti għabejt Għallejtom jomu fizzejt Kol darba li nistaqsik Nibqa nħares fil-ħoj
biex f'ħoġrok ħallejt tmum f'dan il-jum tant maħkom waħedna neru fid-dmur kull darba li nistaqsik nibqa' nħares fil-vojt kull darba li naħseb fik nibqa' Somni fidejk nagħlem li jissajjejt Somni fidejk għatini s-saħħa li ħlejt Somni fidejk ma nafx fejn spiċċajt inħbejt Kull darba li nistaqsik nibqa' nħares fil-vojt Kull darba li naħseb fik nibqa' nżomm Somni hemmhekk mela minanti jien u Amber. U semmejtilkom dik il-website ToniSant.com illi mattilkom xu għalli permezz tagħha hemm mod mill-aktar faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi jiena nieħu biex dejjem nisma' għandkom semmijaw segwaċi ta' din essenzjela ta' poddati. Anka jekk tistgħu issibuni b'modi oħra, jiena nippreferi permezz ta' ToniSant.com, ma ssibuni wkoll permezz tal-Facebook, Twitter, l-Instagram u anka l-YouTube minn fejn din il-poddata kull edizzjoni tagħha toħroġ bil-verżjoni anka video. U hekk pereżempju għamel David B'Kassar-Torriġani mill-grupp Scar u mill-grupp Digger Things li kif għattilkom anka fl-introduzzjoni se nisimgħu iż-żewġ siltiet illi miss issa minn għandhom. David huwa xi ħadd li nafa ħafna u ħafna u ħafna snin minn meta konna żgħar u allura anke nħodu pjaċir ngħidu kelma kultant permezz tal-Facebook. Imma intom tistgħu wkoll tagħmlu kuntatt miegħi biex tibdu l-attenzjoni lejn xi ħaġa oħra li nkun anke nista' ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Minant l-Iskar ir-ritorn tagħhom din jisimha By the Way. You can say anything, don't be scared. But if I say it, it's dangerous and it's not fair. I wish it could be just about me. If I could just do my time fair and square. I lost my soul, coincidence, I don't care. Destiny's play this on me. Lay me down before I hit the ground. I wanna make this right. If only I knew I'd fight. This is my life now. And by the way, I'm trying to find my way. Is it my wake-up call? I don't wanna lose it all. This is my life now. I'll find my way. My hands are tied, conditioned by an ill affair. Ordinary things, they fade away, become so rare. I want it to be just a dream. Did I say too much? I wish I knew yesterday. Not even sure if it matters anymore. What would I say? I might as well blame this on me. I can't
Konrad Polemek mela flimkien mal-komplement tal-grupp tiegħu Scar u dik kienet By the Way. U oħra issa minant David Cassotto Reġeni din id-darba kollaborazzjoni ma' nies differenti permezz tal-grupp The Gear Things. Anka l-istil jinbidel din jisimha Them Voices. Them Voices emmek minant il-Digger Things. U bħalna ċans li ndoq oħra u ħanerġu nbidlu l-stil, pero qabel ma nagħmlu dan tajjeb li anka fakarkom ferrabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project, minant il-Multimedia Memory Preservation fu m3p.com.mt. Fil-verità bħalma ngħidilkom dejjem, dan huwa il-mod kif aħna nżommu il-tifkiriet, il-memori ta' dak kollu li jkun għaddej kemm jista' jkun biex meta jgħaddi żmien anke nkunu nistgħu niftakru xi ħaġa daqsxejn aħjar milli kieku ma nagħmlu hekk ma nżommux anke nota tiegħu. Dan kollu permezz ta' m3p.com.mt. U l-aħħar silta ġejja minant l-Oxygen smajnihom drabi oħra f'din is-sensiela ta' poddati, iġda tagħhom jisimha Blindfold. Disembodied sounds dragging me away. Thrown around like a rag doll, prick me with needles, make me obey. Struck a deal with the dark, take me hostage, like the ransom. Lift the blindfold, lift the burden, see the color, passion burning, retrospect and reminisce.
Lift the blindfold, lift the burden. See the color, passion burning. Retrospecting, reminiscence. Incandescence, incandescent. We are rebellious, superstitious. We are victorious. Lift the blindfold, lift the burden. Hold me closer, eye for eye. The superstitious, we are victorious. Lift the blindfold, lift the burden. Hold me closer, eye of horrors. U bil-blindfold ta' Oxygen għani ġena f'tmim tal-poddat tagħna l-lum ukoll fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Jiena qabel ħallikom fikarkom bħal dejjem id-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com. Sa nerġgħu niltaqgħu darb'oħra. Jiena minn qalbi nawguralkom is-saħħa.